Sintung Prabu Sakti Gatot Muhammad Wijak Kades Ketapang Deja Sabak mungkin berasal Lembang Merah Amoso nomor telok Ruda Gila Gatot Haji Nawawi Kades Turin Barat Bangkalan mungkin Timur asal Lembang babak kedua golongan kalah 4 menit dimulai dari sekarang Mas Yan, untuk babak kedua mohon istirahat dulu. Prabu Sakti 8, 7, ada 5, 4, 3, 2, 1, gol. Lembang Merah Sumedang nomor Sintung Prabu Sakti Gatot Muhammad Wijak Kades Ketapang Deja Sabak Prabu Sakti menang sebagai nomor 6 nih penyerang 10, 9, 8, 7, ada 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, gol. Yang Lembang Putih Sumedang nomor peto anak sakti Gatot Haji Sahid Pamekasan Kridu Junior 30 awas Bintang GRT 20 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, gol. aduh kalah ora aduh Lembang Merah Sumedang nomor 10 Kridu Gatot Haji Hasan Begiong Sumedang udah pemburu rider 30 Hotel ke Ayam Merah pemburu rider Jenderal Kades Hotel amat 20 gol. Lembang Putih Sumedang nomor 16 Jenderal Sadis Gatot Ali Fikri Roset Belega Bangkalan dari Barat Abin Torcu setel balap Abu Sodor Tudok Vicky Akbar Putra Hidayat 40 door to door 30 20 awas 10, 9, 8, 7, ada 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9. Gol.
Sumedang. Nomor 14 tel balap kepada Abi Torjun Sabah. Ada 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9. Jol. Ayo salam Panglima Sumedang. Nomor selekor bintang presisi Captain Haji Zola Belega Bangkalan 20. Oh ini pisang mas. Pedang bantuan. 10, 9, 8, 7, ada 5, 4, 3, 2, jol. Iya Salempang Merah Sumedang. Nomor 6 lekor doser muda kepada Kades Kepala Dajah Ketama. 20. 10, 9, 8, jol. Lidu. Salempang Merah Sumedang. Nomor 9 lekor pada 3 Captain Haji Jalan Kades Brito Kel Sampah. Ibas Tempur Junior. Bojo Kunakal. Telompak, telok lema. 40. 30. 20. 10, 9, 8, 7, ada 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9. Jol. Jol. Ayo Salempang Putih Sumedang. Nomor 30 Lemak Bojo Gunakan Captain Haji Aulia Rahman Torjun Sama. 20. Kira-kira tadi ada kebun. 10, 9, 8, 7, ada 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9. Jol. Takut lagi je. Kau akan takut lagi. Takut lagi. Ada lecak. Aduh, dia terkendut. Iya, Salempang Merah Sumedang. Nomor 80 Nangkonang Kalajengking Katunda Faisal Cecang Belega Sumedang. Asli. Awas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
10, 9. Jol. Ia Salembang Merah Semenang. Nomor 42 anak selor Jatuh Haji Ramli Kades Longke Galis Bangkalan 30. Irabat potensi juga dapat. Awas 10, 9, 8, 7. Jul. Ia Salembang Kode Semenang. Nomor 40 dan penting drama Haji Ahmad Hakiki Ketapang Sabang, yang merupakan tari khas dari Pulau Madura. Apa dia ke bangun ke kaki? Hah? Bangun kampung berkumpul. Beli ke gerung. Iya. Beli ke pasar. Ada tak ada kampung ni je. Aku mata, Pak.